Evangelistička crkva u Novom Selu izgrađena je kao masivna jednobrodna crkva sa zvonikom na zapadnom pročelju i u neogotičkom stilu. Masivni zidovi građeni su od opeke, kao i fasadna dekoracija. Njemački okupatori preselili su 1942. godine oko 400 porodica u Poljsku i selo je opustjelo. Crkva je pretrpjela oštećenja u Drugom svjetskom ratu, da bi nakon rata poslužila kao skladište za žitarice u okviru poljoprivrednog dobra Semberija, pojašnjava nam kustos istoričar iz muzeja Semberije Zoran Midanović. Ona je, znači, evo već 106 godina u Novom Selu, s tim što je toranj jedino srušen 1946. ili 1947. organizovanom akcijom Komunističke partije bivše Jugoslavije. To bi jedna Njemica, mislim, to zaista zvuči ovako ironično. Jedna Njemica mi je pričala sa ovakvim na licu kako su oni pomoću kanapa bukvalno rušili cijelu školu, su doveli da ruše toranj te protestantske crkve i ona je, koliko znam, za vrijeme kada je to bilo u okviru Novog Sela, odnosno poljoprivrednog dobra, bila magacin. Znači, 1913. je napravljena, rekao sam, sveštenik Gustav Juranji, sveštenik Max Fall je posle 1920. i neke nabavio 3 nova zvona, 1927. je za Vidovdan 28. juna, znači, stradala dosta u jakoj oluji, međutim brzo obnovljena, tako da je 2000, ako se ne varam, 13. proglašena za nacionalni spomenik prve klase. Sad, planovi, to pretpostavljam većinom zavisi od Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini. Znači, ako oni imaju para interese da to obnove, s obzirom da naravno niti taj zavod za zaštitu spomenika kulture, taj zajednički, odnosno naše Republike Srpske, apsolutno nikada imaju dovoljno para, a u Bijeljni imamo više prioriteta. Zub vremena i društvena nebriga doveli su do toga da ova građevina danas više liči na ruinu nego na vrijedan spomenik, kaže Midanović, ističući da je 1889. godine u Novom Selu bilo naseljeno 121 familija. Početkom 20. vijeka ovo naselje imalo je oko 420 kuća, 2200 stanovnika, kada je izgrađena evangelistička crkva. Oni su bili najznačajnija nacionalna manjina u tom periodu, znači do 1941. činili su skoro 3% stanovništva. To Novo Selo je imalo, znači, telefonsku govornicu od 1. novembra 1925. kao prvo selo u bivšoj Jugoslaviji koje je dobilo telefonsku govornicu. Znači, ozbiljno je to bilo naselje. Imali su čak i fudbalski klub Eintracht, eto sad je aktualan Eintracht iz Frankfurta zbog trojice Srba koji igraju u njemu. Znači, eto da znaju naši Semberci da je i u Bijeljni, odnosno u Novom Selu bio klub Eintracht od 1900 i neke godine. Odnosno Slobe ili jedinstvo, kako hoćete da ga prevedete. Znači, vrlo ozbiljno naselje, lijepa crkva. Ja inače volim gotsku arhitekturu. Ovo je onako jedan lijep primjer, vrlo solidna. Pretpostavljam, kažem, ne treba tu nešto puno para, više dobre volje i malo politike, što bi se reklo. Ovo selo se jedno vrijeme zvalo i Petrovo selo, nakon stvaranja kraljevine SHS-a, a kratko se zvalo i Šemborn, negdje početkom Drugog svjetskog rata, ističe Midanović.